Je bilo tako, seks, drugs and rock and roll pravijo za... Ne, drugsa ne. Nije bilo. Drugsa kod mene ne, ja nisam taj. Ja da sam se bavio sa problematikom i uzimanjem nekih opojnih sredstava, ja ne bi postigao to što jesam ja već davno. A bilo prilike? Pa bilo je prilika, uvijek ljudi koji su dobri sa grupom i sa menadžmentom te grupe, kad si na turneji, uvijek ljudi dolaze, donose, odlaze, ali ne, nikada. Ja sam imao tako dobro složen mozak da i tako sam odgojen da veće količine alkohola, a i opojnih sredstava kod mene nisu prolazile, tako da sam u suštini sačuvao taj razum, sačuvao svoj glas, ja ne pušim i zato me glas i dan danas, evo ja sam na pragu 70. godine, a ja mislim da u svojoj karijeri primam sad tek najbolje.